Zanimljivo je da se u poslednje vreme uz ime Halil Ibrahim Džejhana spominje i ime glumice Mahasin, koja tumači glavni ženski lik u serije Saret. Glumci se povezuju na raznim portalima već izvesni period, a izvor koji je podelio informaciju vezanu za ovaj par odlučio je da ostane anoniman. On navodi da su Halil i Mahasin nerazdvojni i na korak do toga da otpočnu emotivnu vezu. Dodaje i to da je za poslednje fotografije koje je Halil podelio na svom Instagram nalogu zadužena upravo Mahasin. Glumica Hande Erçel i Hakan Sabancı su proveli romantični vikend u hotelu. Takođe, kako se navodi, oni će ići u Finsku da bi videli polarnu svetlost 9. marta. Nakon pevača Murata Dalkilića, glumica je bila u vezi sa glumcem Kerem Bursinom i Kanom Yildirimom krajem prošle godine. Otpočela je novu romansu sa Hakanom Sabancıjem, čija je ljubavna lista bila poprilično opsežna. Prethodno je glumica demantovala vest o aferi i izjavila: "Ne uvlačite me u svet mašte", nakon čega je više puta viđena sa Hakanom. Prema pouzdanim izvorima, par je proveo vikend u hotelu u Šileu sa nekoliko prijatelja, a sada odlaze u inostranstvo. 9. marta će odleteti u Finsku, a zatim krenuti u Laponiju. Uz par koji je odabrao jedno od razdoblja kada se najbolje vidi polarna svetlost, biće i nekoliko njihovih najbližih prijatelja. Interesantna činjenica je ta da je Hande ponovo u vezi sa bivšim dečkom Merve Bolugur. Zanimljiva činjenica da je Hande ponovo u vezi sa bivšim dečkom Merve Bolugur, nakon Murata Dalkilića ovoga puta je u vezi sa Hakanom Sabancıjem, sa kojim se Merve svojevremeno zabavljala. Junakinja serije Zabranjena jabuka, glumica Eda Erdje je progovorila o svojoj vezi sa košarkašem Bugrahanom Tunđerom. Ona je rekla: "Pretpostavljam da sam ljubitelj zabave. Čak i kada sam jako ljuta, nešto smešno zna da izađe iz mojih usta. Naravno morate pitati Bugru, ali verujem da sam oduvek bila osoba koja puno razmišlja o svom odgoju. Nisam sebična, uvek sam fokusirana na svoju karijeru. Smatram i brinem o miru drage osobe. Ja sam verna, mirna i volim da darujem Bugru." Glumica Deniz Baysal postaće novi partner glumca Kana Urgandžioglu'a u nastavku filma po nazivu "U sigurnim rukama". Film u kome Kan deli glavne uloge sa glumicom Asli Enver postao je jedan od najtraženijih lokalnih Netflixovih projekata. Nastavak će biti snimljen ovog leta, a lik Melis koju je tumačila Asli Envera, koja je imala kratak život, preminula je nakon što je svog sina Džana poverila njegovom ocu Firatu, koga tumači Kan Urgandžioglu. U drugom delu filma bilo je zanimljivo ko će biti novi partner glumca Kana Urgandžioglu'a. A onda je zvanično objavljeno da je ponuda poslata glumici Deniz Baysal.